nabangani bakho. Sikhuluma kanye naye ke oyilunga lomndeni njengamanje ngalomndeni engikutshela ngawo ukuthi babona izinto bashaya izinto abangayiboni bethola ngenhlabathi beshaya ngamatshe njalo njalo. Asikubekele isikwamukele emsakazweni Ukhozi FM. Ngibingelela uNtshatha noSel Beyonce igama lami nguSonto waseLundi endaweni yase Denny Dalton isigodi ngisakhele impayini lento yasiqala mhla ka4 April kwangabo 7 eMahwalala la ekhaya ngamalunga awu mina noma wami ona 74 years bese kuba umntana wami ona 23 obese wamzukulu abayi2 then kwasuthi ngathi lesikhathi leso umama mami umuntu onoshukela ne high blood namathambo yashesha ukuyilalela sithina ke sasahleli kulenze ihlala kuyona indlu ekatshana emakhaya so ine kitchen ngapha bese ikamera ngapha uma wamthanda uyilalela ifontshinini ukuze akwazi ukurelaxa kahle so sisalele sisahleli umama uma esalele uza inhlabathi ingathi iyamthela kanjeni simangale avuke ashintshe indawo lapha ebendlale ngakhona mayiphinde siyamuza futhi ukuthi ayibona inhlabathi ngisela sithi sina imask ayizwa lo nhlabathi leyo emva kwalokho azathi engona ngathi ngizongena phansi kwetafula manje sponsorship sohlala khona ngoba inhlabathi mina ngiyayizwa hayi singayizwa thina hayi uthe masethe kanjalo nathi singaphalela ikamereni leli singathanda sizwe manje sinamntana mthi hayibo la inhlabathi nathi iyathela manje iyawu sibe sithi asiphumeni kule ndlu ngoba mhlawumbe isindala vele ekatshani mhlawumbe isiyawohloka iyawa manje siwela sila endlini siphuma masiqeda uphuma nje mina ngisithi yakhe kuleli into eyayisegcekeni asana ukuthi sigelwa yini emehlweni masithi sibaleka soqasha kwenindu masifika khona isakaza ngiyazi le nto leyana ukuthi uzothi ifana nani yasethusa inhlabathi ekuthele ekhanda iyehla umzimba wonke ikishaye ebusweni mawuthi yakhuleka ishaye emlonyeni lenhlabathi uvela ungabusazi then sasicabanga ukuthi ngane siphumele phandle ukuze sikhuleke ngisho egcekeni lapha phandle mina noma umntana ngathi avele la ekhaya leli sifamily nali ababomncane ngoba unomntwana una 1 year 4 months Ngoba mina lapha egcekeni noma siyakhuleka omakhelwane bethu basiza siyakhuleka siyamemeza siyakhuleka sibiza igama likaJesu uma uthi igama lakhe into ngathi uthini vele fu emlonyeni enhlabathi zonke nemlonyeni hayi omakhelwane beze nabo masila egcekeni aqala mathi kusimangaze lokho amatshe angakanani zimbokodo noma amatshe nje amancanyana msakazi uNtshatha amatshe mhlawumbe angangenqindi kanje eyendoda hayi simangaze konke lokho bese siyendlini emva kwalokho kubezwa omakhelwane kwenze njani babethi afika bamangala omakhelwane inhlabathi igcwele indlu yonke asazi mase azange sihlale ngalolu suku lolo sahleli sihleli ngoba lokuhlala simangala into yenzakalani ngomusa kwaNkulunkulu kwasekuseni sikhona samangala inhlabathi masathi masishanela ingagcola uplastic lokwadodo omnyama kodwa dustbin ngaksa eminike abeqala kamatshe uyabona ikhona lendlu khona thukhona uzobona itshe ishaye ekhanda shaye emehlweni shaye kuphi noma ikuphi awazi ukuthi uphonswa yini la lishaya impela ingozi noma iphuphuzi sinengozi uma wami unengozi ezuthula phekobuso enye ila elelifinyise esithongweni enye ila elokhuzaneni enhlakweza mina namaphuphu sike emzimbeni usisi wami obekade sebenza manje naye ubephele umsebenzi waseyabuya uyena ke umshaye nje Friday la eTrice ehlafuneni khona ngethe elathusa bonke abantu ngangwathi ukuthi ikhanda lomuntu ngendlela ekhulu ngayo sabonga uNkulunkulu ukuthi ingamlimazi mhlawumbe ashaye elizwe lokho igazi lophele ekuchopheni lapho lavuza laphumela ngaphandle umlilo waqhuma khona lapha kuleli camera lele wasesafika khona inhlabathi ngathi kwakuzi 9 ka April kanti ngiqale nge4 angithi
ngakhave ngelokhuza ngelento ingubo ubuso sinoma sihleli zokusofa siyakhuleka siyacula lapha mangithi ngiyahopela khona into engathi yanuka bese sengimemeza umnyango amasinyane ngimemeza abantwana laba ababekwenyisho ithi mina ngizizani ngizobona yini okunuka lapha ngisaba nokuvula ngisaba ivikela amatshe vele kade shaya iminyongo aba uma bethi bavuthi sekuvuthi indwangu ekhave itafula masithi samangala lakho begijime bethatha amanzi omlilo ugxume uyokusofa oqala usofa wesibili wabaqeda bonke labo sofa Bisaqhubeka naludabo lethu kanye nosisi abavelelwe inkinga abangazi ukuthi kwenzakalani emndenini yabo bavesane bebone nje ukuthi bethelwe inhlabathi bengazi ukuthi isukaphi babone ukuthi beshawa amatshe bengazi ukuthi asukaphi amatshe babone umuzi uvesana usuke usha nje bengazi ukuthi kwenzakalani sikhuluma nje baneyingozi zamatshe zabashayayo bona kanye nomndeni wakhe sisaqhubeka naludabo manje kugcine nini ukwenzeka konke lokhu ngabe into enzeka zonke izinsuku noma mhlawumbe kudlula izinsukwana mase kuphinde futhi kwenzeke Champions zonke ilokhuza insuku uyabona umuntu sesinokwethuka ngisho uyongena endlini ngoba lezi ezinye vele seyishila izindlu lenye yasamhla 27 eyotshani yavele yaphela thatha kwathi kufika iqhamukaphi yabe vele sephelile yonke into kodwa engubongayo beza boko abalali bokhozi FM bonga umphakathi wonke wasempayini esiwakhele ngibonga induna namakhansela dakalethu aliphakamele ngoba labamabandla alulizandla asipha nokudliwayo ngoba nokudliwayo akukho pasha zasha zonke manje basipho manje siyathuka insuku embili lapho sosisami ulapha shawe khona yitshela enhlakusini qala ukuthi ngwane ngoba uyena umuntu owenza noma yini ma unesisukile sizama nokwempatha noma thina amahlesha nenkingi manje basengemalani savela insuku embili sabantu solala ngaphandle sigangeni abasiyasaba ukulala endlini manje ubuhlungu ngoba uma usemdala unamathambo unanoshukela unane high blood nomntana sifole nayo umqondo awathi usukumezekile manje dadewethu zikhona kodwa izaba ke esezike zenziwa kungaba mhlambe kuye enyangeni noma kumthandazi ikuphi seningena kwenza ukuzama ukulisana nalesimo ngoba kuyacaca ukuthi mhlambe lento ihambisana nemimoya ethize kaSathane engemihla neze abazalwane bebefika nabamabandla ahlukene bezosikhulekisa kodwa lokuqhubekile lento angazi ngicatha nabe sembeyonce kulaba besizulu inyanga khona akukho nani ke na leza khona izaba ngoba phela usizo kufanele nilibheke ngazo zonke indlela mhlambe kubonakala ukuthi kunhlanga imuka nomoya noma ngabe sebezanyiwe labo bomthandazo nthatha akukho lapho esizakala khona obe nesimo esiphila phansi kwaso siphansi sempilo nemali asikho lesebenza esiphila ngempesheni kagogo la ekhaya oyena nalabo sofana babezanye ukukopha impesheni yakhe ekhokhe lesosala lomfana kahlani nakithi sithenge ukudla manje nenyanga okwamandla angazi uba soyenzakala abantu ngoba nathi asithanda ukuthutha lapho kulomphakathi ehleli kuwe ngoba uyasiza noma kuvelela mhlawumbe sokusuka phambili lapho siyakhona bese bebuza ukuthi baxoshwa yini abantu abasuka khona mhlawumbe baxoshwa kuloya yini nengothi mhlawumbe basiza mhlawumbe abazwayo noma ukhosini manje bevulele abalaphi bendabuko besize ngoba kukhulu ukuthutha lapha eShenkolo ngoba basakazi iyathilenzakala lento mhla 30 lapha kwasha khona indlonke singamakhelwane sinama-family ka-2 ekhayeni ngane ekhaya ikhulu basithathisa lokho kwasekusele ukuze impahla ngesahamba nakho sakhona basuke basinikeza indlu orondo besilala khona kulondlu leyo lento yasilandelela noma usuku lapho kwamoshakala ngisho indle lapha besifake khona yasha nakhona yasha nayo londlu leyo izamele sabona ukuthi noba
isimoshe izinto lapho esihle khona zamele sabuyela khona la ekhaya siphila kabuhlungu phakathi esovalo ngoba phela omunye umuntu usezosaba phela ukuthi wozani zohlala ngapha kwami ngoba phela ilandela nina lento nabo sebezushelwa phela uya understand siyakuzwa impela ngathi sabona ngona sivele sibuye makusicela khona lapha sihleli nasemini awukhona ungena nje uyosapha noma sidla sihlela phandle kanti vele nabo ugesi awukho waqhuma yonke into isigubhe kagesi ufuna ukuphuma uyozama inkuni nenkuni zokubasalana sezikho hey dadewethu kunzima kakhulu kodwa ngiyawuthemba umsakazo ukhozi nabalaleli bayo ukuthi baningi ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu ngoba isona isikhathi kumele sihlanganeke manje lesi kumele ukuthi masihlanganeni sonke sibone ukuqhamuka nesombululo kumona ukuthi lo mndeni ungasizakala kanjani inkulu iningizimu Afrika baningi abalaleli bokhozi FM akubonakeleni ukuthi benzakala kanjani ukuthi bayaphuma kulesi simo bakhona abalapha bendabuko abaziwayo nabakhona futhi abaziwayo futhi istage abajwayele ukuthi bebe khona estation sukumani ke njengamanje siyanicela sidinga usizo lwenu Nokulungile sizozama mhlawumbe ukukhuluma nomelaphi wendabuko dadewethu ke sizwe kuyena ukuthi into njengale ithiwani mangabe kuhlangantshezwana nayo ngoba isimo lesi esike senzeke kwesinye ngiyakhumbula ngiseyingane ngangasizwe isigameke esifana nalesi mina kodwa kwakubhidla ngamatshe kulomzi kwakhulunywa ngawo ukuthi hayi bahula ukuqwa amatshe nje kuphela ngisho abafana bethi balande inkomo impela eqeleni amatshe asho kubaqeda nje so ke angiqala ukusizwa kodwa ke so esikhulume nenyanga ke siza ukuthi entweni njengalena kumiswa kanjani inamba yakho sinayo dadewethu khululeka sokuthinta abantu abafuna ukuxhumanisa nani njalo njalo sinayeke la emsakazweni njengamanje ubaba ke usazi Mhlongo siyamazi ke phambilini ubekade ukhulumela ke abelaphi bendabuko lapha kwela kithi kwaZulu Natal nakuba ke sathatha umhlala phansi kodwa kusasebenza ngawo amakhambi esinto sikubingelele njomani sikwamukele ukhozi FM sabona ngiyabingelela umsakazi nabalaleli bonke wena wenguke nakho sisengingeni lapha kunomuzi lapha emahlabathini okuvela ukuthi uhlaselwa izinto ezingaziwa baqale bathelwa inhlabathi mabesho ayathi mayibuthwa endlini nasegcikeni ingagcwala uplastic omnyama lo omkhulukazi wokulayisha udoti emva kwalokho basakazwa ngamatshe abagqema ngisho ingozi banamaphuphuzi sikhuluma nje kusha ngisho indla basuke behlezi kuyo ayipheli lento obathi sebezamile abemthandazo ngenhlobo zazo ezihlukahlukene imthandazo le ethandazwayo kodwa ngihlanga imuka nomoya into njengalena njengomelaphi wendabuko njengenyanga kubhekwana kanjani nayo njobana noma mhlambe wakwayezwa phambilini into efana nalena empeleni into njengalena akuyona engalashwa ngomthandazo into okudingeka ilashwe ngemithi yesintu kutholakala umelaphi nje afike alaphe leyo nto ngoba ma kuloko futhi uthandazwa awukho umthandazo ongadala izinto ezinjengalezi umuthi odala lezi zinto umuntu womthakathi ngakho kudinga inyanga ivalkhishwa ngelinye njomani Yep. Masibheka into efana njengale ingahamba umonakalo ugcina ufike kuphi ngoba ubalile udadewethu ukuthi abasenalutho njengamanje futhi yabalandela lento mangathi bezama ukuthola usizo kwezinye izihlobo ingabe mhlambe ingahamba mhlambe igcina isiyuthathile umphefumulo Nelama belo beshaywa amatshe kanjalo logcina limshaya endaweni embi agcine elimala umuntu ngakho ke kungabasiza nje kuba kutholakale inyanga ezofika ibanike intelezi zokugeza kuchelwe kuphiniselwe lapho la kuvela khona uma ukuthi kukhona umuntu ogangayo ngoba phela abanye abantu baganga noma ungamonanga bavele bagange nje abantu sebangena ukuganga okukhulu kahle manje kuzothiwani ke bhebhe njengoba inyanga sizaba ngosomabhizinisi nje namhlanje uyokwazi kanjani umuntu ukuhlonza inyanga yangempela ezokwazi ukubhekana nalesimo ngoba isikhathi namhlanje sethe chithisa nje wonke umuntu uvela aqhamuke nje sethu elapha inkinga ke iyo leyo kwakungcono ngekhathi zakudala ngoba sasijwayele ukuyibiza inyanga sihlanganise ngama district sikhuluma nazo sibonisana ngezinto ezixake njengalezi ukuthi cha lapha yana kuyadinga ukuthi uthathe lokhu nalowana qhamuke nokwakhe nalona qhamuke nokwakhe gcine kuphuma ikhambi elizosiza engicabanga ukuthi namanje na inyanga isangakwenza lokho ngoba ngicabanga ukuthi uma ngabe ukuthi mhlambe khona inyanga abangaya kuyo
ifike ishi cha mina amandla njalo anginawo ezakuqala zazenze njalo kodwa mhlawumbe ikhona engiyaziyo mhlawumbe engalekelela angazi baba esimene njalo njengoba ngisho nje angithi uyazi ukuthi mina ngiyinyanga endala seziningi inyanga ezintsha lezi ezindala mhlambe seziyabalwa ngoba kubi bikhona engiyaziyo bengingaxhumana nayo ukuthi ake uhambe uyogeza igama lethu lapha ususelele yanto kodwa ke khona engizoke ngibathinte ngibona ukuthi khona nabangakwenza awusingathokoza kakhulu baba ngoba baphinde babalula ukuthi umndeni impela okubonakala ukuthi ngathi isimo sempilo sinzima kakhulu baphila ngempesheni kagogo akusekho lutho bayafuna impela kodwa imali lutho ayikho khona ekhayeni njoba ngisho ukuthi nje baphila ngempesheni kagogo kodwa siyabonga kakhulu baba ngosizo lwakho phela inyanga ezindala zakwazi ukubasiza abantu zithi hayi uyongibona mase kulungile lokho manje ke eyisimanje manje sesithi hayi shaya iphepha elibomvu noma aluhlaza phansi kobonakala khona ngakho ke sizoxhumana nenyanga ecisho sezimbijana engizaziyo ezindala awu singathokoza kakhulu nje manje siyabona okusho ukuthi ke baba sobuye sikhulume nawe ukulandelela ukuthi ihamba kanjani nomlaleli futhi siyomazisana ngokuhamba kwesikhathi ukuthi mhlambe kugcine kuhambe kanjani kwenzekeni hayi kubonga kakhulu kakhulu nje manje ugodo no Beyonce